In June, 91% replied Malta's level of success in addressing the public healthcare crisis was positive, but this decreased to 26% in late September as the neutral and negative replies increased. Hija ċara tisbita fuq medda ta' 3 xhur fir-risposti li taw l-investituri f'pajjiżna l-mod kif il-Gvern tilef kwalunkwe kontroll fuq kif ħaħsib il-pandemija bitweġibiet neutrali u negattivi jammontaw għal 74% ta' dawk li wieġbu l-istħarriġ ta' ditta EY, stħarriġ li jsir kull sena. Fi kliem sempliċi, wieħed minn kull 4 biss jaħsbu li l-Gvern qed jimxi sew fil-pandemija. When asked if Malta is considered an attractive destination for foreign direct investment, 62% say it is. This is a 15% drop over a 1-year period. It is also the lowest score registered since we started running this survey. The number of investors that said Malta is not attractive has also increased and now comprises 1 out of every 4 respondents. Din ix-xejra ilha għaddejja mill-2016 kif fuq medda ta' 4 snin pajjiżna naqqas 25% fil-livell ta' kemm jattira investiment dirett barrani fil-waqt li fl-aħħar sena dawk l-investituri li qalu li pajjiżna mhuwiex attrajenti għal dan l-investiment żdiedu għal 25% li wieġbu le. Żieda ta' 18% fuq medda ta' 4 snin. Żdied ukoll b'6% l-kumpaniji li diġà joperaw f'pajjiżna li wieġbu illi sa 10 snin oħra ma jibqgħux joperaw minn pajjiżna. U 34% ta' dawn il-kumpaniji ma jaħsbux jew huma ċerti illi mhumiex se jfendu wara li tgħaddi l-pandemija. In-negozji isemmu wkoll il-problema ta' governanza tajba. Stability and transparency of the political, legal and regulatory environment is now viewed as Malta's least attractive parameter. This result reflects the sentiment shared by many of the FDI investors on the need to improve governance and tackle reputational issues. F'dan l-istħarriġ l-investituri inkludew l-infurzar u t-tisħiħ ta' l-istituzzjonijiet bħala priorità għal pajjiżna.